Mu ijoro rimwe mu 1947 mu butayu bwa New Mexico havuzwe inkuru itangaje. Ikintu kitazwi cyaguye hasi. Leta ya Amerika yabanje kuvuga ko ari flying saucer, nyuma ivuga ko ari balloon y'igisirikare, ariko abatuye aho bavuze ko babonye ikintu kidasanzwe. Nibwo hatangiye inkuru z'ibivejuru zivugwa cyane muri Amerika. Mu gihe cya Cold War, Amerika n'Uburusiya bari bahanganye cyane. Abaturage benshi babonaga ibintu mu kirere bagatekereza ko ari byo bivejuru. Leta ya Amerika yashyizeho umushinga witwa Project Blue Book kugira ngo isuzume ibyo birego. Uwo mushinga wamaze imyaka irenga 15 usuzuma ibihumbi by'amakuru. Havuzwe kandi ahantu hazwi nka Area 51 havugwa ko habikwamo amabanga ajyanye n'imivejuru n'ikoranabuhanga ridasanzwe. Mu myaka y'1960 kugeza mu 1990 abantu benshi muri Amerika bavuze ko babonye ibivejuru cyane cyane bakagirwa abduction. Muri 20 Minisiteri y'Ingabo za Amerika Pentagon yemeye ko hari amashusho y'ibintu bitazwi byafashwe n'abapiloti b'indege za gisirikare. Ibi byatumye hashyirwaho ishami rishya ryo gukurikirana ibyo bintu bitazwi ryitwa All Domain Anomaly Resolution Office. Ikigo cya Amerika gishinzwe iby'isanzure NASA kimaze imyaka myinshi gishakisha niba hari ubuzima ku yindi mibumbe. Telescope nka James Webb Space Telescope zifasha abahanga kureba kure cyane mu isanzure. Nubwo nta kimenyetso gihamya kiraboneka ko hari ibivejuru byageze ku isi, ubushakashatsi burakomeje. Hari ibice bibiri ku bihuha byakomeje bivugwa ku bivejuru: abemera ko ibivejuru bibaho ndetse n'abashidikanya. Abemera ko ibivejuru bibaho bashingiye ku mashusho, ubuhamya n'amabanga ya leta, ndetse abashidikanya bavuga ko ibyinshi biba ari drone, indege zigeragezwa cyangwa ibitekerezo by'abantu. Leta ya Amerika ivuga kugeza ubu ko nta gihamya gifatika kirerekana ko hari ibiremwa byo mu yindi mibumbe byigeze bigera ku isi. Inkuru z'ibivejuru zikomeje kuba amayobera akura isi yose. Amerika yabigizemo uruhare rukomeye mu bushakashatsi no gukurikirana amakuru yabyo, ariko ikibazo kiracyahari. Ese turi twenyine muri iyi sanzure? Wowe utekerezaho iki? Andika igitekerezo cyawe kandi ukande subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi documentaire zikumbuye zikurikiyeho.